mentah kasi kini video kedai live trading account bat kedai real account pila bani hantai kedai tu ID number IWR san R nyo R pranat kedai MT5 real 7 ka real account ka tho be real account ada kedai fake account ada kedai demo la ni ka trial kemudian tho demo la ni trial ten re kini kedai real account kedai tho real 7 ting ngasim trade na ka account jong para dengan klik na ni history dengan klik na iti bajian na sejarong ngan lai tu dia ba mentah kasni ke total deposit mana start nga deposit hado license kita betho balance IN bank KGT USD barokat te ke total deposit pini hanya po kadai South pa prapun Rio dollar te PE ka profit hanya kala running share jar san ke market kadang yat kadang kieu kadang hiar tang banga claim sim chu ngala de booklet ki profit brokat pini ke profit ngayo adu share jar san kemud kelalong gumba arspa persen ya ka deposit dan re ka balance PE ka sa stang khat arspa kanai puai namar ngala de withdraw no arspa san pau ti menta kani ka balance ka barang sa khat ar kanai wei ngan bang withdraw shu apo bank ngan pen kumno ba pin withdraw apo bank ti mentang ala de login ya kani ke brokers ke jonga pinyi hang ni ka balance ka sa khat ar kandai we tinga klik withdrawal ti ngan sa fill up yaki bank detail klik online bank ti nangta ngan type ka amount hang ni ngan withdraw ar pranat ar nyusan tangan withdraw tang ar spa nyusan dollar kalong arpsan hajar tingkai ingan withdraw klik continue tika rate mentah sidala kadai kendai puai point saw te klik confirm te pihak pendap OTP kun selama bani OTP ngakalat ban confirm mena saw steng kamu kandil tak ada apa oh ya lai iwesau san nyopra lai iwesau san nyopra klik confirm hanya kin pa pendap ya ka bank detail te mentangan pendap ya ka bank detail jong para hangni Shino SBI State Bank of India IFSC code ta ngan penira ba pendap ya ka bank detail te pilihan ang himan pendap ngasa shpuni ba dala po isa ta pa yang ni anda pila da pendap ikini ki bank account number ye barakot IFSC code kerteng sa klik ni confirm apa ma ta ngan pen issue na ni namar ketu ka di balong na banta privacy jong para ngan long ban peni te hakani kani ka page PE bangladap withdraw ngeladap request te mentah kadang dan request dengan klik to merchant te anda kalapoi ke pisa po bank ngan sa record yang dengan sa peni klik view history te katai te PE katai ka ar spa nyup $1 kadang proses sapo online bank te kini kibangala transfer syaki dos toh ngan sa continue shibet ika video da kila credit kapsas po bank tepet yang mentan lada pipet na po metaro pini kani ni basa po do ketuka bank IN bank KGT USD kala ada minus R spa nyup $1 kemudian ya kani ngala withdraw sa bank te kapisa kan 4 poi kan sa poi hadien ketuka ni ngatarai te ngini up te ladang track na niya po ka broker ke jongaro kanika Xnas katay ka pisa kalada minus katay kala create by Xnas la provide process by Xnas katang shuklik send to service provider kumot ka pisa kala apoy page po bank ta lada pipet yang ni PE kasa ka balance tang kanos tang share jar kan real hapo brokers ten rela la pipet na ni metaru pini kani ni balance ka sa stang syajar kan rio te mentah bang apet ya kani ka transaction history ngai iba
kene ka arspa nyup sandala kala dan pet ngala refresh bank ka page kala dan te ipararu iladap saninga ka message yang baka pisa kala poy tungalapan ka screenshot na i pini i kene ka screenshot basan mi i nga kene ka arp sanajar sispa $10 kala dapoy arp sanajar sispa $10 tingka kala dapoy kala kredit apo bank jongi kene ka yono pay ka jongi kala kredit ka pisa te